Assalamu alaikum mekendештер, амансыздарбы? Бүгін бензинім biraz аз қалған екен. Шо бензин құйғалы келдім эле заправкаға. Так, бензиндердің бағасы бұл жақта 72 рубль 10 тиын екен. 95 82 0. Дизель 96 рубль екен. Та қымбаттап тұр. Өткенде арзан болчу. Ошол азыр 500 сомго куйдум, эми канча литр келет экен. Так, 500 сомго 6 литри 180 грамм келди. Ушундай достор. Пока минус 37-38 градус. Саха Якутия Мирный шаарында. Заправканын ценалары ушундай экен достор. Туугандар, жана 95-82 рубль деп коюп турмун. Ал жакта 82 эмес экен. 81 рубль экен. Адашып айтып алган окшойм. Болушунча лайк басып, комментарияны калтырыңыздар. Кыргызстанда канча болгон билбейм. 2 жылдан бери бара элекмин. Болсо комментарияга жазып койсоңуздар.